真贤大家好即摆要来读经啊来读心经啊，中山中处经，咱才有这本心经，人来读足感恩的好，咱即摆来读心经啊。发这般若蜜多心经，观自在菩萨行深发这般若蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识，亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减，是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无明，也无明尽，乃至无老死，也无老死尽，无苦集灭道，无地也无地，以无所得故，菩提萨埵以发这般若蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒妄想，究竟涅槃。三世诸佛以发这般若蜜多故，并阿耨多罗三藐三菩提。菩提发这般若蜜多，是大成就，是大明就，是无上就，是无顶顶就，能度一切苦，真实不虚。故说发这般若蜜多就，即说就曰：揭谛揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵。各位真贤大家好，最后迄个就曰揭谛揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵。这研究咒语的一个林光明教授，姓林光明光明顶的光明的毋是林光明教授伊念出来音就是揭谛揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵。这中山中处经翻译出来经字来读的是安尼啦。咱有读到揭谛揭谛，般若揭谛，般若经揭谛，菩提萨埵，这无共款版本这敢若这个心经都有4、5种版本无共人，无共时代的人翻迄经典用无共款的字读出来音无共款安尼咱心经读的，即马要读大本的即马读大本的，有孔子讲的上这本好，咱先弥勒救苦真经弥勒救苦真经，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不为天，名报济罗灵山地，莲花印净可三性，六在中原三圣地，大净树川王陀心，天津修缘挂圣号，等待时至点心经，分雷震开无基础，天下神鬼不安宁，亲在人天中华庙，九莲圣教非常盛，
莲花罗庙水玉线，修缘显化在高东。南北两极连中树，分缘果树在中央。罗庙降下通天桥，无影山前对合同。平日要想有几家去，凄念东来弥勒经。用心凄念佛来求，金莲去朝圣，昔日世来得永主。终于点起化成金，每日至心常凄念，三载八难佛来亲。要想成佛勤礼拜，上持聪明智慧心。又听舍人何说话，乐宣意马念无声。罗庙降下真天咒，用心凄念有神通。满天星斗倒下世，五方列仙下天宫。各方圣红来对贺，宝珠灵动差得清。三观大地诸比丘，下罪天泽救众生，救苦天尊来救世，千点文波吉地神，八大金刚来护法，诸位菩萨救众生。今领36万众。五百灵观经随经，辅助弥勒成大道，保佑乡里得安宁。北方真武为众岁，青莲弘法天神通。拆起坐骑惹人怨，调整神罗七宝星。为定北方为岁首。肃清诸恶挂家丁，大求元人向义女，为公落地化为平。四海灵王来助道，国家上魂去定空。十方天兵护佛家，保佑弥勒去成功。弘扬了道回家去。宣道三阳弥勒尊，有王铁灵者下生，修福南岩归正宗，风来坐下真研究，传下东来大藏经。平日下路上凄念。家人不敢来见身，凄念一遍心通大，凄念两遍得超生，凄念三遍成鬼法。妄量邪魔化为定，修持劫内顺路径，念起真言归佛令。南无天元太保。阿弥陀佛，十口手。哦，感恩啊！今年若要食题，咱就爱食题咧哈。啊，若占咱大概晓一个啊。各位真贤大家好，即马要来读《道经》。天地上孝孝东先，一格孝义全家安，孝顺灵性孝顺主，孝顺主地一名言，孝是人道第一步，孝主下世真为先，自古忠臣得孝主，君选天神记孝廉。尽心竭力孝父母，孝
孝道不度感者亲，孝道贵在心中孝，孝亲亲戚莫讳言，守护人间不惜孝，会心福孝天理传，诸事不顺因不孝，大地孝灵感动天，孝道贵顺无他妙。孝顺不分女强男，福禄皆由孝而起。天将孝子令眼观，人人都可孝父母。孝敬父母如敬天，孝子口内有孝语，孝父面上带孝言。公婆上边令尽孝，有了孝来有了贤，如得宿命成合孝，三从四德孝在前，孝在乡党人亲近，孝在家中大社欢，孝子逢人就款孝，孝化风俗人品端。生前孝子声家贵，死后孝子万古传。出世唯有孝历代，孝灵感动地合天。孝经孝文化孝款，孝父孝庙孝祖先。父庙先祖愿为孝，人孝就是好儿郎。为人能把父庙孝。下辈孝子照样还，共襄父母不知孝，不孝受强莫怨天。孝子面带太和尚，日孝出地自然安。亲在应孝不知孝，亲事知孝就慧难。孝在心，孝不在貌，孝贵实情不在言。孝子治家全家乐，孝子治国万民安。我国风兵皆因孝，一孝即是太平年。零孝不在贫和富，全体亲心是孝男。兄弟和睦即为孝，忍让能义把孝传，孝将难处见真孝，孝用满面生情颜，父母相传正义孝，孝事官赶亲影单，赶紧孝来共饮快，亲有我孝，寿有天。生前为孝，奉为孝，死后尽孝度往言。孝顺传家孝是宝，孝性温和孝美感，又高贵如上帝孝，何阿反复孝清颜。为人若是不知孝，不如禽兽是可怜。必定万善孝为首，当知孝义是根源。念佛行善也是孝，孝中佛力超九天。大哉孝护大哉孝，孝义无强孝无偏。此间故故不离孝，离孝人伦颠倒颠。念必十遍千格孝，念必百遍万孝传，千遍万遍常常念，消灾免难得孝天。好，各位前贤大吉大家好，咱即马要来读道之宗旨。应天地，礼神明，爱国重视，敦信忠礼，孝父母，重师尊，
心朋友和向邻，皆惡向善，光明五倫不跌，千法我教聖人之惡智，合盡數為共享之果禮，悉心得道，照計受因，為學本性之自然，契發良比良靈之至善，必立立前，既達達人，萬世界為清平，化人心為良善，既世界為大道。禮本大同天，大道之行也，天下為公，宣顯義靈，剛性修睦，個人不獨親其親，不獨主其主，事內有所終，眾有所用，調有所長，觀觀各作歸集者，皆有所用，男有分，女有歸，其其地，不必作於己，列其不出離心也，不必為己，是故無必而不興，得千亂接而不作，故為何而不必，是為大道。各位天人啊，要食茶，可以食一下哈。食茶啊，感恩哦。各位天人大德大家好，今仔要來讀《太上清淨經》羅君願。大道無形，性欲天地；大道無情，本性亦願；大道無名，供養萬物。我不知其名，用名願道。無道者，有情有道，有動有靜。天清地獨，天動地靜。男清如獨，男動如靜。根本有願，而生萬物。清者獨之源，動者靜之機。人靈相清淨，天地悉界歸。故人心好清，而心了之；人心好靜，而欲kend之。將靈kend其欲，而心自淨；應其心，而心自清。自然六欲不生，三毒消滅，所以不明者，為心未定，欲未kend也。靈kend之者，類觀其心，心無其心；為觀其行，行無其行；觀其物，物無其物。三者譬無，唯見而空。觀空亦空，空無所空，所空即無，無亦無。無即無，當然相執，執無所執，欲其靈生，欲其不生，即是真正，真常應物，真常必成，常應常淨，常清淨義，流處清淨，漸入真道。必入真道，名為得道；雖名得道，實無所得。為法眾生，名為得道。臨無之者，可傳聖道。羅君願，上士無證，下士好證。上得不得，下得即得。即得之者，
不明道德，众生所以不得真道者，唯有妄心。既有妄心，即经其神；既经其神，即着万物；既着万物，即生贪求；既生贪求，即是烦恼。烦恼妄想，又苦身心，变作毒药，流浪生死，相沉苦海。应识真道，真常之道，五者自己，第五道者，常清净义。各位前人大家好，迄食有当时啊读过食，有当时啊读过食，读过食就是标点符号读到遮啥停一下，读过食就是即个人，仁者有仁慈心、有爱心的人，智者有智慧的人。好，各位前人大家好，今晚要来读。诸子齐家结缘，礼明即起，洒扫丁笃，吊累月精结，气分辨色，观色弄好，一亲自检点，一将一还，当书来处不念。观事观理，行念不了为见，以迷雾而丢流，无人确而骨正，诸方必须欠用，变气切勿流连，气枯即而结，我好性金养，因失欲而精。愿所如定修，不应花恶，不无良田，三果六合，是阴德之门，是美切交，归房之好，东坡不良顺美，切其严庄，庄庄随万，这数不可不行。子孙随如，经书不可不偷，知心勿以欠破，教主要有其方，莫贪意外之财，莫饮过量之酒。以见条莫益，无占攀离。见中可亲邻，事家温顺，刻薄成家，礼无优雅，伦常乖顺，立见消磨，兄弟兄弟，私分得人管，享有累月，以法属事业，正富言，乖不育，起是重夫。重资财，福富有，不成人主，内入得家财，无所重聘，传色求属女，不计互良，见富贵而生俭用者，最可体，不贫穷而作交泰者，真木心，其家改正常。相即相拥，处世皆多缘，缘多必失。不是势力，而能逼国官；无贪口福，而自杀生禽。乖撇自私，非我必得；非自甘，家特难行。压力恶小，救必受其累；屈自努成，急即可上依。倾听法言，安知非人之亲属？当忍耐三思，因事上清，
天地非我之不是，诸平心暗想，是非无念，受因莫忘。凡事当留意地，必不宜再往。人有一境，不可行多即心；人有二患，不可行理行心。先欲因见，不是真仙；恶向人知，便是大恶。见色而起淫心，报大切入。力愿利用暗境，何言诸孙？他蒙何顺？虽用孙不给，亦有悲欢。各可扎完，即龙托无疑，自得自乐。托书自在圣贤，为观心准君国。修分安宁，顺时定天，为人欲处，殊何经验？诸辟罗书，诸主地家必言中。各位前人会当食第一个，过来三如经、三字经较长啊，较长爱念较久啊，一题啊，感恩啊，谢谢啊。但是感觉迄个对袂啥会赴，喘气袂啥会顺，就念较慢的安尼啦安尼真然了学安拢会进步哈，了学拢会有进步的啦好，各位前人大家好，即摆咱来学三如经人之初，性本善。性上进，色上婉，故不教。性乃迁，道之道，贵以专。色明妙，定民处，助不克，断其谱。道燕山，有义风，告我主，名苦勇。用不教，夫之过；教不严，师之道。助不克，非所宜；救不克，怒何为？欲不夺，不生气；人不克，不治理。为人主，风小时，亲师友，心礼仪。用九灵，令运色，好以亲，所动执，用数岁，令用礼，第一种，宜先知，修好地，处见文，地无数，色无文，一二十。十二百，百二千，千二万。三载者，天地人；三公者，日月星；三公者，君臣义；父子亲，夫妇顺；月春夏，月秋冬；处暑时，温不强；月南北。月西东，处暑风，应河中；月水土，木金土，处五行，温河数。十干者，甲子贵；十二支，助子害。月风道，日所电；月赤道，东中权；赤道下。混乱结，我中华在东北；月江河，月怀济，处暑毒，水之气；月大华，相形形，
出五岳山之名，发殊龙，发光相，出庶民，国之良，发仁义，礼智信，出五常，不用门，地所生，有草木，出地物，见水力，有强虎，有鸟兽，出动物，灵非祖，乐良色，灭数节，出六国，人所食，马牛羊，皆犬死，出六畜，人所属，发喜乐，发哀哭，爱恶欲，七情苦，清赤红，一赤白，出五色，木所食，生苦甘，急心寒，出五味，口所含，见照中，急性流，出五嗅，鼻所嗅，头土血，木色金。是衣着，乃发金，发平常，发气入，出世生，于表表，各精所，无离心，心离主，主离孙，主子孙，自现经，乃救作，人之伦，父子因。夫妇长，兄则友，弟则恭，兄有属，友以平，君则敬，臣则忠，出十义，人所动，当顺数。文为会，三主吹，太小公，智数满。我福中，礼乐社，约书所，国六业，金不负，为书好，人强尊，四十二，刚说文，有歌文，大小传，礼土地，不可乱，若公汉，苦机还。但落选，令地缘，还混亡，树刚柔，上混果，名故多。多即是到半，因为福多，爱读个多。名故多，为学者必有所，小学中，记述书，论语者。20篇，君地主，必贤言，明主者，10篇子，方得德，说仁义，读中庸，乃空虚，中不偏，阳不偏，读大学，乃静主，自修者，至平地，处书相，好经通。如略经，书可透，诗书业，礼春秋，二略经，动刚柔，有连山，有归藏，有昼夜，三业常，有颠簸，有混合，有世命，书之二，我就公，读就礼，度略观。尊地体，大小大主礼记，出圣言，礼乐地，发国风，发雅上，何数诗，东方应，四季无，春秋作，无不变，皆善恶，三团者，有功用，有则事。有国良，经济明，风托主，绝之要，记之书，
我主家有顺阳，文中主急罗中，经主通，托主数，可世界地上数，地土地龙，知皇帝，何三皇，地上世。唐有无何以地，用一顺，清性世，阿有有，相有通，周文武，清三王，阿团主，家天下，sự biệt在天下家，通法阿，何不相，各别在。chỉ điều bỏ điều bu họ si tổ điều bắt tiết sai truy phiong tiêu tiêu tiết tôn hồng công tùy thiên cảnh cơ trọng yêu水si xuân chiêu trường chiến cỏ ngô bà kiểu thích phiong thuần tiếng thiên si kiên bình hoan dị sinh thô hành chiến cờ tổ hiên an giác kiện chỉ hào biển hồng môn thuần công bu hiên quy tông hạt sự biểu diễn trong ý hiện quy sông ngõ tiếng hàn tiền ở sam cọc khinh liông trình song chế kề nhớ tiếng xiếng quý lâm biểu phong tìm lý bắc quan quỳ quân tổng xế u quân chiêu u cơ chế tại chi suy ít ho u phút giải thoát xích thông số tổng cơ cho phi kỳ số tu suy đoan thông phúc đi y xịp khoán xăm biết giải nhớ biết chi cọc này cả nhớ tổng trình kịp hành chiêu triển ngô tài cái yêu hiểu kịp dâm sòng thiên chiêu chiêu chiên chỉ bắt khoán tâm phúc buồn giáo y kim tài chiến tề quan biệt kim thoát song tề vi tổ công theo chiến tài yêu xịp liền cốc dọc quỷ thái tổ tiếng cốc tài viếng ở hồng bu tô kim liền tài chiến cho thiên yên nha xịp liệu tề đi tổng chi quan yếm sự kêu dù điểm đi thông phật chiến kỳ hôn chiến xê cho tiền tiên điện tiền sư phong kết tài tiền yêu không giống liệt khen ca quyến an phủ tỷ triệt khoa tờ hàm can biên đoàn thị sĩ yến hoa giao tổ thị tổng công hồ传thông dụng hoàn chiêu tề quan chiêng biết tiêu viếng chiêng huệ tề chế tìm phiên huân phiên bình có kiểm su toàn trải tru tại tỷ đoan tỷ hiền xuôi su suy khoán hốc tiêu thủ su kỳ ít hàn su gì điều hàn sắm cốc chỉ sử kiềm chiêng kiêng tham thông cảm học su gia cơ xịt đọc thông cô kim dọc chìm bọc thao gì xiong chim gì quý tiêu ý su siêu ý su siết phiong ní su hàng học cô xiềng hiến xiong kinh hắc siêu phiong liền học đô đồn phi phi su hắc cha phí phi phổ biến gia tiết cận phi bù su gia tỷ viện nhớ hiền liễu truy chỉ cổ phi quốc cầu
自勤好。如龙迎，如应作，八随平，合不作，如虎心，如挂甲，心随罗，有可得，所罗转，以实体，四法分，读书经，必记诺，有会题，逆消星，二作书。六鸟和82对大平，亏得书，必记行，重清义，逆消星，以立志，行8岁，行应事，必7岁，令虎皮，必应怒，人清奇，逆有孝，东孝之。化文机，灵变琴，下德温，正应吟，比论鲁，听同令，逆男子，东自敬，东流岸，风7岁，起心动，读正如，必随游，心依术，逆有ham，练日地。有为者，亦若是；天修也，皆殊行。破不克，三归元，安土地，风良密，人不克，不如物，有离克，壮离平，将地君，下定民，用明星，天虎庙。公义节，如意福，人为主，金满盈，五教主，为一经，勤有功，义无益，在自在，以免力，三如经，将好，各位听人好，大家好，大家好哈。哦，大家先心生意见啊，用心啊，坐遮久啊，读经读遐久。哦，讲坐咧几点钟诶？吼，足辛苦诶吼。啊，90外岁啊，80外岁啊，哦，前辈安尼食素食着50-60档啊，啊，咱诚心诚意吼，啊，咱来读经吼，啊，咱有一点点仔功德吼，功德要来回向吼，咱有一点仔功德要来回向咯，咱的七世父母吼，啊，咱的功德吼要回向吼，咱的七世师长吼，吼，咱的后师，咱的长辈吼。啊，咱有一点仔功德嘛，要来回向咱的还亲祭祖哈，哦，啊，咱有功德吼，啊，要回向咱的家己本人啊，哦，啊，身体大家拢健康，心情平静吼，啊，无烦无恼吼，啊，拢会当来读经，啊，搁功德回向，安尼上欢喜。哦，即马人要问啊，夫妇顺，夫妇就是翁仔某。夫丈夫、大丈夫就是翁，妇就是妇人人。夫妇顺，夫妇顺，发春夏，发秋冬，处暑时，分不强，安尼吼。好，安尼，即个行行还是食茶啊。好，好，感恩主比啊，吼，咱完全这个。哦，好，爱读这经。好，有，好，是感恩主比啊。好，这做学问的，咱咧读经哦，爱读迄个，读这经啊。兄弟朋友，兄这经。啊，我读这经，兄是迄个普通话。哦，兄是咱的国际话。读册伊莫读做兄弟，请问兄弟哦，咁嘛毋是哦。哦，请问兄弟，各姓尊名，哦，各姓尊名。哦，讲兄弟啦吼。哦，安尼。哦，伊早讲话也有学问的哦。哦，遐哪有学问，遐哪文啊？兄啦吼，兄弟的兄读做兄啦吼。请问兄弟，高姓尊名安尼？
哦，足辛苦的，足辛苦。因为冷天冻裤，哦，恁冻裤伤冷啦，爱穿较济，穿好较少的，足辛苦。